Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангурва Боғ. имрӯз 16 феврали соли 2024 мебошад. Ман қарор дорам дар корхонаи азодбарории ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамсуҳбати ман директори генералии ин завод ин кас Умед Шарипов мебошанд ва ман омадам барои ин завод ки барои шумо муаррифӣ кунам ки ин завод карбамиди беҳтаринро истеҳсол мекунад бо нархи дастрас. шумо фирефтаи ҳар гуна гапҳое ки нашавед ки карбамиди Россия зур аст, карбамиди Ӯзбекистон зур аст, зур аст. Карбамид худмон беҳтарин аст. Ман ҳозир суҳбат мекунем. Акаҷон, салом алейкум. Хуш омадед бар гурӯҳи мо. Ака, ба гурӯҳи Ангурва Боғ. Ҳозир ман якчанд савол метавам ба шумо. Акаи Умед, шумо ҳам ба саволҳои ман ҷавоб диҳед. Маънаш ме? Барои ки ман журналист касбӣ нестам, ман оддӣ ҳастам, ба халқ оддӣ гуфта мефаҳмонем. Маънаш ме? Хуб шудаст. Хуш омадед устод ба ҷамъияти савумии кушодаи азод. Раҳмат. Раҳмат. Хурсанд ҳастам. Раҳмат. Акаҷон, ҳамаи саволҳои ман кӯтоҳ ҷавоб диҳед. аз чӣ истеҳсол мешавад ҳамин карбамид? маҳсулоти асосии барои истеҳсоли карбамид ин газ ва ҳаво мебошад. Газ ва ҳаво. Дигар ҳеҷ нест. раванди химиявӣ. Шуд. истеҳсоли аз рӯи истеҳсолот гирад, истеҳсоли карбамид яке аз мушкилтарин дар соҳаи химия мебошад. Раҳмат. ҳамдиёрони азиз, ман пеш аз он ки боз ҳамин саволотам қайд кунам ки ин карбамиди ватани худамон аст. ин барои нашонамои дарахти шумо, барои нашонамои буттаҳои шумо, барои дарахтарои сабзавоту меваҳои шумо бисёр хизмат мекунад. ин фақат хизматаш дар бақувваткунии ҳамон дарахт, нашонамои дарахт ё ки дигар бутта хизмат мекунад. инро истифода мебаранд танҳо баҳор, ҳангоми вегетатсия, ҳангоми саршавии нашонамо. агар шумо ҳозир айни замон ҳамин шабу рӯз инро дар заминаҳоятон мечошидед, дар заминаҳои гандум ва ҷаватон, гандум ҷои шумо бо бақувват мешуд, дуруст? Бале. Хеле бақувват шуд. ҳамин чанд фоиз азот дорад? аз рӯи гост гӯем, яъне аз рӯи меъёрҳое ки ҳаст истеҳсолӣ, баландтар гӯед. аз рӯи меъёрҳое ки ҳаст азотнокии карбамид набояд кам аз 46% бошад. 46%. Раҳмат. акнун ман дар пешам мебинам, ман аха нишон наметем карбамидҳои дигар мамлакатҳоро, кишварро ворид кардед. як тасаввур, ҳамин фарқияти карбамиди мо аз фарқияти дигар кишварҳо, мана аз ҳаминҳо ягон фарқият дорад? фарқият карбамид он дар тамоми дунё як карбамид аст, аз рӯи як гос истеҳсол карда мешавад ва ягона фарқияте ки дорад гӯем ки корхонаҳое ки нав ҳастанд ҷадидтар он гранула, яъне ки ҳамин ҳаҷми ҳамин гранулаҳо калону майда мешавад. ягона фарқият. дар сифат фарқият аст? дар сифат ягон фарқият нест. бояд қайд кунем ки сифат он агар раванди технология оно иҷро кунад, сифаташ бояд хуб бошад. он карбамиде ки мо истеҳсол мекунем, ҳамин шабу рӯз худо ба шукр мо истеҳсол карда истодаем, дорем. карбамиди он ба тамоми меъёрҳои ҷаҳонӣ гӯем ҷавобгӯ мебошад. яъне ки ғизонокии азотнокии он на кам аз 46% аст ва яке дигар нишондоди он гӯем ки ҳаҷми биурет ки он набояд аз 1,4% зиёд бошад. ин чизо ба тамоми талаботҳои ҷавобгӯ аст. яъне ки сифатан аз ягон карбамиди давлат дунё фарқият намекунад. мумкин бо беҳтарам бошад. Мумкин беҳтарам бошад. Мумкин чунки мо санҷиш гузарондем, баъзе карбамидҳое ҳастанд ки азотнокииш аз меъёр камтар аст ё ин ки биурет аз меъёр зиёдтар аст ки он ба ниҳол, ба растанӣ зарар мерасонад. раҳмат шумо. ба ҷиҳати нархаш гӯед. нархи карбамиди мо арзон аст ё ки аз хориҷа ворид мешудагӣ? хушбахтона мо имконият дорем ки имрӯз бо нархи дастрас ба деҳқонон карбамиди худро пешкаш мекунем. арзиши як тонна карбамид 5000 сомонӣ ё ин ки як халтаи 50 килограммаи он 250 сомонӣ меистад. бояд як чиро қайд кунем устод ки шумо худ шоҳид будед ки соли 2022 аввали соли 2023 арзиши як халта карбамид то 600-700 сомон ҳам хиста буд. хушбахтона вақте ки корхонаи мо ба фаъолият шурӯъ кард, арзиши карбамид аз ҳамин 500-600 сомонӣ омада дар давоми якчанд рӯзи
фаъолияти корхона то 300 сомон ва имрӯз аз 300 сомон поён аллакай омада расид. من شاهد همین بودم که من هم در گروه انگور و باغ آدم‌ها شکایت میکردن که یک خالطه به 600 سوم رسیده است، یک خالطه پولی همین کربامید به 700 سوم رسیده است. کجا این در یک آنجا درست هم بیاید که هرچی همین زواد ما رو جناب عالی شده کردن، پرزیدنت کشورمون رو شروع کرد در دام همین یک ماه نرخ غلطید. رحمت به شما برای این قدر مهنت هایتان. همداران عزیز، باز من تکرار شود اگر میگم گپی اکای امید رو نرخ کربامید ما از نرخ کربامیتی از خارج وارد میشوگی ارزان است. و یک سوال، شما اگر از خارج کشور کربامید وارد نشود شما تامین کرده میتوانید تمام جمهوری رو کربامید؟ تمامی طلبات جمهوری تامین کردن این کمی مشکل است، لیکن اینجا گویم یک چیز باید قید کنیم که طلبات جمهوری زیاده از 360,000 تن میباشد. کارخانه ما از روی نقشه گویم در حالتی با کار در آوردن دو خط تکنولوژی در یک سال امکانیتی 180,000 تن نیمش رو ما امکانیت داریم. لیکن اینجا یک چیز قید کردن لازم است که همین دهقانان ما متاسفانه این پیشتر حاضر ممکن پس از ارزان شدن نرخ ممکن از روی همون معیارهای اگروصنعت تکنیکی چقدر که لازم است ممکن استفاده برند، چون که اگر از روی اون نشان داده های پیشینه ما گیریم واردات استفاده برای کربامید متاسفانه کم بود و امروز ما شاهد هستیم که دهقانان نه آن چندان زیاد خریداری کرده ایستادند. همداران عزیز، چه قید کردنی هستم که کربامید وطن را استفاده برید، پول رو در وطن مانید، استحصال کننده وطنی رو دستگیری کنیم. همین در بسیار آدما میگن هی کربامید روسیه گیر یا کربامید دیگه زور است. نه، باور نکنید. باید پولتون زیاد میرد. سر هر خالطه 80 سوم زیاد میرد. همین کربامید وطنی هم رو گیرید بهترین میباشد. و با سوال دارم که خریداران یک لخت میتونن به شما مراجعت کنن؟ بله، یگان مشکلی نیست. من تلفن شما رو میمونم. بله. در ایران مشکلی نیست. یگان مشکلی نیست شما. همداران عزیز، پیش از آن که من بنامور گیرم سخنهای اکای امید رو، ما در صحبت از یکدیگر فهمیدیم که حادثه هایی بودن که خالطه هایی کربامید های دیگر دولت از آن جمله روسیه که دیگر میکردند و همین کربامید های ما رو کربامید های خارجی گفته ولوش قیمت مونده میفروختند. برای همین درسته که بله، چون این حادثه علاقه ما از طرف میزوجان شنیدیم. علاقه همین حادثه هستند که وقتی که کربامید ما رو گرفته همچون کربامید خارجی با میزوجان گرانتر پیشنهاد کرده قیمتتر میفروشند. با دروغ باور نکنید، کربامید است. افریقا دم روایت کربامید است، امریکا دم کربامید است، تاجیکستان هم کربامید است. همین کربامید خودمون بهترین است. پول زیادتی در هیچ جا صرف نکنید. کربامید تاجیکی رو گیرید، پول رو در تاجیکستان مونید و صنعت تاجیکستان پیش رود. یک دیگری هم رو باید دستگیری کنیم. اگر کدام روزی گوید صفتش نادرست است، التماس وقتی که همینترش доказательства میگن که доказательства چقدر نویسنده فهموند اثبات کند. برای چی دیگر جا زور است از ما زور نیست اگر خیلی آدمو پیدا شود. استاد یک چیز قید کردنی هستم که درست شما قید کردید. کربامید ما یگانه نفرانی که کربامید ما را بها داده میتونند این دهقان است. برای همین خوشبختانه اون گروه دهقانانی که سال گذشته از کربامید ما استفاده بردند خدا به شکر بهای خیلی خوب دادند. آنها از اون گویم که پس از استفاده بردن آن برکه یافتند، حاصل خوب داشتند و علاقه اون دهقانانی که همسایه این دهقانا بودند علاقه آنها نیز برای به ما مراجعت کرده ایستادند. برای همین ما با باوری کامل گفته میتوانیم که کربامید ما از روی صفت از بعضی خارجی ها بلندتر است، خوبتر است و
деҳқонон метавонанд бе ягон ҳарос, бе ягон бо дили пур истифода баранд. Чунки мо мефаҳмем бо як деҳқонам меҳнат мекунад, бо як умед, бо як орзу ҳамина истифода мебарад ки ҳосили хуб ба даст биёрад. барои ҳамин мо кӯшиш мекунем, кӯшиш карда истодаем ки ҳамин сифате ки маҳсулоте ки мо истеҳсол мекунем ба тамоми талаботи он ҷавобгӯ бошад, ки ҳамона гирад ки пас аз истифода бурдан фақат дуои некунад ки пас аз истифода бурдан як ҳосили хуб гирифтам. албатта ҳамдиёрони азиз, корхонаи тоҷиказод ки воқеъ дар ноҳияи сарбанди вилояти хатлон воқеъ аст, ин заводи нест ки бесифат бурорад чизашро, чунки заводи калонтарин аст. Ин ҷавобгариаш калон аст. аз ин завод ҳазор тоннаҳо хоҷагиҳои калон мехаранд ва ин завод дар пеши ҳама хоҷагиҳо ҷавобгар аст. барои ҳамин ман боварӣ мекунам ки суханҳои директори генерали ин завод акаи умед шарипов ҳамаш воқеият дорад, карбамиташон сифатнок ҳастанд ва мана карбамити он кас заводи ҳамин тоҷиказод дар назар дорам. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки соҳибкори ватанӣ, саноати ватанамонро, истеҳсолкунандаи ватанамонро дастгирӣ кунем. ҳарчи бисёртар агар ки истифодабарӣ шавем, ҳарчи бисёртар не, агар истифодабарӣ шавем, аз ҳамин карбамид истифода барем, аз карбамиди ватани худамон. ҳамдиёрони азиз, мақсади ягонаи ман ташвиқоти маҳсулоти ватанӣ мебошад ки мо якдигаримонро бо дасти якдигаримон ватанро обод кунем, пулро ба хориҷи кишвар бурда аз хориҷи кишвар карбамид ворид накунем, ҳам карбамиди худамон беҳтарин аст, истифода барем. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбори шумо бошад.